Priča o mudrom halifi. Omer ibn Abdulaziz je bio poznat po mudrosti i blagosti. Jednog dana kod njega uđe jedan od njegovih sinova i reče mu: Oče, zbog čega popuštaš u nekim stvarima? Tako mi Allaha, da sam ja na tvom mjestu, ne bih se radi istine nikog bojao. Halifa odgovori sinu: Ne žuri, sine. Allah dželešanuhu je u Kur'anu 2 puta pokudio alkohol, a tek 3. put ga je zabranio. Ja se bojim da ljudima kažem istinu odjednom, pa da sve ostave, a time bi nastala smutnja, to jest da ih primoram na to pa da odbiju. Sin se okrenu i ode zadovoljan nakon što se uvjerio u ispravno postupanje njegovog oca, te da njegova blagost nije zbog njegove slabosti, nego rezultat pravilnog shvatanja njegove vjere.